uglavnom smo pričali o sportu, o tome gde sam radio, šta. Međutim, ja sam vrlo ovako srećan kad mogu da pomenem jedan period od 88. faktički, kad sam počeo da se bavim nekom politikom, pa sve do 92. godine u julu mesecu. Onda sam neuobičajeno za ono vreme, koga zovu komunističko, ja to izbjegavam, jer to je vreme drugog mišljenja, neko koje se meni nije sviđalo. Sve se odvijalo u okviru prethodnih dogovora Komunističke partije, Socijalističkog narodnog fronta, omladine, AFŽ-a i ne znam kojih tih organizacija, i znalo se ko će gde šta da bude. Ja sam se osmelio da sam sebe kandidujem za predsjednika opštine i kampanju sam počeo negde 88. godine, a završio sam je uspešno 89. u decembru kad sam izabran za predsjednika Skupštine. Glavna preokupacija mi je bila u domenu kulture. Ja sam znao da je Rakija Agatonović prvi inicijator prvih Jefiminih dana, koji su posle prekomponovani u skup pesnikinja i vezila, što je apsurdno, mislim, a to je pritisak partije da to mora da se izmeni. Znači, u svom programu koji sam ponudio građanima Trstenika i Trsteničke opštine, bila je obnova Jefiminih dana. I strašno me nerviraju sadašnje vlasti i sadašnji novokomponovani političari za koje ne mogu da nazovem političarima, nego politikantima, koji prenebregavaju moju ulogu i ističu neke koji su bili protivnici Jefiminih dana. Nigde nije zapisano decidirano, a i decidirana istina da sam ja, Milan Maričić, obnovio Jefimine dane. Pokušali su da mi daju neku plaketu, kao da se isprave. Ja sam to odbio, nisam primio, iz prostog razloga što je vrlo značajno, smatram, da neko primi neko priznanje, ali je još značajnije ko ti daje. Ne može da ti da neko koji nije vredan tvog renomea i tvog kvaliteta. I ja to uvek polazim od toga. Znači, obnovio sam Jefimine dane i za mene su 91. i 92. Jefimini dani vrhunac kulturne manifestacije u jednom provincijskom gradu. Sve ostale su bile slabije kvaliteta i postepeno se pretvaraju u vašarište. Ja sam uspeo za te 2 godine da kroz Trstenik prođu i učestvuju u Jefiminim danima Matija Bećković, Simović, Palavestra, Pantić, Brana Petrović, onda slikarka i vajarka Danica Basta, Svetislav Basara, Svetlana Gojković, Svetlana Velmar Janković. To je čitava plejada vrhunskih intelektualaca srpskih koja je ovde živela po 2-3 dana i bila među ljudima. Jer ja sam kad sam otvorio prve Jefimine dane, ja sam rekao, zadovoljstvo je da budu ti vrhunski intelektualci ovde sa nama i da nam pričine zadovoljstvo, druženje sa njima. Tako da u mom nekom radu u ovom lepom gradu, Jefimini dani su kruna mog nekog rada, čak značajnije i od sporta i od svega. Jer Jefimini dani su
su manifestacija koja je obeležila Trstenik, približila Trstenik i Ljubostinju gradu. Ja sam uspeo da se to snimi i postoji snimak negde u radioteleviziji Beograd, jer je drugog dana emitovan ceo snimak tih Jefiminih dana na kojima je govorio Simović, jedan iz... Ja sam mali čovek da bi mogu da dam ocenu o njemu. To je izvanredan i kao čovek i kao pesnik. Znači, to su bili ljudi koji su od sveg srca dolazili ovde. Nije bilo protokola nekog koji bi strogo ovuda idemo, ne. To su ljudi šetali po Trsteniku neobavezno, sretali se sa ljudima. Ja u toj kampanji političkoj sam se oslanjao na ljude iz kulture. Ja ne mogu da ne pomenem pesnika Zajića, ne mogu da ne pomenem ovog pokojnog Đalića. Iako nisam oduševljen Rigecom, moram da kažem da je on mnogo pomogao i uradio. Batoćanin, onda Milan Trut, da bome. Ali najveću pažnju sam privukao jednim svojim dopisom koji sam, u stvari jednim novinskim člankom u prvoj Petoletki, koju je odštampao tadašnji urednik Đalić. To je bio inicijalna kapisla da se čuje šta ja mislim o politici, šta ja mislim, i to mi je zahvaljujući Đaliću, koji je imao mnogo hrabrosti za koju nisu mnogi kao navodno hrabriji imali. Bili su samo cenzurisani, bili su to, ali je Đalić pustio i to je bila bomba. Ali strašno je prisutno u Trsteniku selektivna istina. Vi ste za nekoga veliki, za drugog koji ima vlast, vi ste ništa. Stalne priče da su Trsteničanima krivi neki drugi sa strane, nije tačno. Ogromna većina Trsteničana nije htela i nije imala hrabrosti da se eksponira, da jednostavno okrene ćurak i da kaže otamo se, mi smo ovde naši, svoji na svome, mi ćemo da budemo ti koji će nešto da urade.